athi uNkulunkulu emuhle njalo uzongipha amandla. Mina ngithi uzokupha amandla. Sanibonani uDlamini uSibalikhulu uJama kaJadu Nkomo zidle ekhaya ngoba eswelabile uSigunya Mkonto umfazi mabele made wancelisa ingane engaphesheya komfula. Ngithi welcome to another beautiful episode of Uyangijolela khona la on Duyaza TV. Mfethu uma ngabe wakasubscribe ku Duyaza TV usenkingeni, usephuthele ukuyiputhisela ngezinto ezimnandi. Yenza kanjena mfethu, subscribe, ulike, ushare, ucomment and sit back uvumele thina sikulethele izinto ezimnandi mfethu. Ngokusho kanjalo ngithi gcitshitshitshi vum 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 onakazi. Sanibonani sengiphinde ngabuya. Welcome wakadlamini uSibalikhulu uJama kaJadu Nkomo zidle ekhaya ngoba eswelabile uSigunya Mkonto umfazi mabele made wancelisa ingane engaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangijolela. Mara wena wayitsuri nakina lumuntu. Akusetshenziswa condom, ayisebenzanga condom. Jwayela ke imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Kanjani umuntu amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Qale kabusha impilo. Okay bafethu siyanabukela futhi. Sesiphinde sabuya. Njengoba nazi angena umuntu othanda ukuba mude ngoba naturally ngimfishane, so angizi kuba mude, angizi ukuchitha isikhathi, ngifuna ukuthi sihlale endabeni. Osisi bami ngicela nisondele. Mina ngikhathele ukukhuluma, ngisafuna ukukhuluma. I'm done talking, I'm tired talking. Funa bayikhulumele bona. Ngane zakwethu ngicela ume la eduze kwami wangisabi, usondele. Sisi wami ngicela ume la ungangisabi. Sanibonani? Sawubona futhi. Kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Igama bani? Igama uYithuleleng. Yithuleleng. Ithuleleng. Ithuleleng. Okay, usisi igama bani? Ngulebu. Ulebu. Yebo. Okay. Ithuleleng. Siswami, indaba ingawo. Size ngawe namhlanje la. Wena osilethela, wena uzivuse ekseni. Wasikhipha engubeni sila. Ngicela ukuthi njengoba ubhalile, walibeka udaba lakho. Mina nabantu engihamba nabo siyazi ukuthi kwenzakalani, but umuntu ohlele ekhaya ubukela akazi ukuthi kwenzakalani. Bengicela ukuthi usithathe usibeke mfethu usitshela ukuthi kungani sila. Okay, sanibonani emakhaya. Igama lami uYithuleleng. Sinenkinga apha emzini wami. Apha khona ngihlala nomyeni wami. Igama lakhe uSilas. Silas. Manje uSilas sihlala singabantu abathandanayo, si right endlini, but kunama changes in the past few months. Okay. Angisamboni engumuntu lo engimqhelileyo. Kunama changes amakhulu, akafika ekhaya in time. Mangithi ngamfonela akatholakala efonini. Ngine problem nje, akusekho mnandi endlini yami. So ngizilela ukuthi bangisize. Alright. Ngicela usizo. Uma ngabe ngibuze mfethu senesikhathi esingakanani uzwana noSilas? 4 years, 4 full years. Ooh, that's a long time. Yeah. That's a long time. It's a long time. Siswami, awuhambi wedwa namhlanje, uhamba noLebo. Yeah. So, yini elethu sisilebo la? uLebo ngitholile efonini yakhe ukuthi Efonini kabani? kaSilas. Okay. Ukuthi ngathi uyangichitela ngaye. Yeah. So, lento le sithethile nje ngabantu abangomama. Ukuthi masim expose ke. Women power. We women power like kumela ukuthi singabe ngabantu engathi asiyazi izinto, kumela sikhulumisane ezabantu abangomama. So size lapha ukuthi sizom expose naye abe ne choice yakhe if uyakhetha. Okay. Or if mhlambe ikhona enye indlela si solve namhlanje khona la. All right. Sisilebo ngicela ukuza kuwena. Yebo futhi. Usisi uma ngabe exhumana nawe, angazi noma ukufonela noma uWhatsAppile noma usend message, uthini kuwena mayikhuluma nawe ngoba phela awumazi? Usisi sorry. Usisi ube wangifonini lokuqala. And then wangibuza ukuthi ngikhuluma noLebo. Ngathi ubani wena uzongibuza ukuthi ukhuluma noLebo. Wathi okay ngicela ukuWhatsApp. And then WhatsApp, ukuWhatsApp, that is when angitshela ukuthi angibuza uyamazi uSilas, and I was like, we boyfriend yami. Now 1 year sizwana. Athi hayibo kanjani because lo muntu ngihlala naye endlini, uyindoda yami ngihlala naye like full time. Ngithi hayi ngikhuluma so futhi ungithengele newife.
siphuma yodla e-restaurant athi hayi ngicela sihlangane ke okay sahlangana kuhlangana kwethu that is when ukuthi sadecide ukuthi ithi sifonele nina ke maybe nina nizosiza ngale ndoda yethu le ukuthi kahle kahle ume kuphi kwenzakalani yeah lesifebe sendoda mele sis expose today ubufebe achoose uyiwana yike sibe yi2 ngesikhathi esisodwa ngasumseleko asumnakwethu funa choose namhlanje alala choosile if uchoose mina or uchoose umain wakhe ku-right okay ngicela ukubuza kuwena sisilebo ne njengoba uSilas uzwana nosisi la sekuneminyaka eyi4 ngifuna ukubuza kuwena ube naso yini isikhathi sakho momdinga ube bakhona momfonela ubeyibamba ifo bengena yiyo into engimangazayo mina kimuthene ohlala kubo akangitshelanga nokuthi uhlala nomfazi so mengimthola sometimes mangithi ngiyamfuna uzothi hayi ngiyakuphi kuphi emsebenzini kunani kanti only to found out then ungenza islima unomfazi wakhe kusho ukuthi akumfazi wakhe mekakhuluma manga ukuthi hayi namhlanje ngiphuma namajida kanti uyayazi ukuthi yena uphuma nami so but mina mangimfonela mengimthola noma ngimdinga ebusuku mekeza abo good night but manje it makes sense ukuthi good night yakhe mephela ngabo 10 ebusuku ibinesikhathi so manje it makes sense now ukuthi why ibiphela ngaleso sikhathi leso eish siswami ngicela ukubuza kuwena mfethu njengomnikazi wendaba right ake sithi uSilas siyamfonela ngoba ngizofona mfethu ngizomfonela because kumele eze la ezosichaza naye asho ukuthi lento ayenza wenziswa mhlawumbe unezathu zakhe esingazazi nathi so ake sithi siyamfonela uyeza right and then sekufika kulesikhathi sokuthi sekumele akhethe ukuthi uhamba neba ake ngithi uthi yena ukhetha ule izokuphatha kanjani leyo nto wena ayona izongiphatha kabuhlungu ngoba kudala ngimazi kudala ngiphila naye kodwa ke inhliziyo yakhe if uthanda uLebo makahambe noLebo wakhe angangihluphi nami ngizoqala impilo yami kahle uyabona into ezinjalo ngingastaki endaweni eyi1 ngithi umuntu uyangithanda kanti udlala ngesikhathi sami so sifuna nje ukuthi ngithole lo akube neclosure man iclosure ngiyayifuna serious cha ngiyakuzwa siswami ngicela umbuzo ade ngikubuza usisi ngizobuza wena manje uyafika uSilas lana sekumele akhethe athi mina weLebo wena nje bengidlalela nawe kodwa umuntu mina engimthandayo yilo senginesikhathi esiningi naye izohlala kanjani mhlambe kuwena leyo nto yo inhliziyo yami izobabhlungu because sekunesikhathi sesina 1 year yonke and then mina ngi-investe kuye ukuthi maybe uye kodwa angeke ngize ngimphikisa ama feelings awakhe mekafuna ukuhlala nomuntu wakhe is fine kuzobabhlungu kimi but I will move on ayikho into engizoyenza ngiyakuzwa ladies senikhulumile kwanele asenze kanje singabe sisapholisa amaseko ngoba manje nesikhathi asikho asenze kanje kuzokhulunywa into ephelayo siza ukuthi ubhuti uSilas sisi wena phela manje usilethe emaboningi la i-boyfriend yakho kanti ihlala kuphi hayibo sihlala khona la eduze la kule flat le ungambiza futhi manje okay la ngikhuluma ngimtshela ukuthi usufikile angeze yebo unjani wami ngiyaphila sengifikile apha ngicela uphume ke okay ngiyabonga Silas amamenemene shame ushuthi motha kodwa amamenemene ngeke kwayenza kanje sifuna ukwazi iqiniso ukufume kuphi Silas mayemenemene nathi singabamenemene angisho kanjalo bhuti wami uthe amadoda kodwa but then wayenza kanje senisibopha ngebhande elilodwa senithi amadoda sizothini hayi mina awuba ngikaze ngithole nawe wanini mara umuntu angahlala nomuntu for 4 years ngapha akhe next door for 1 year angaze ngithole nawe for 1 year nawe sisutha amadoda amamenemene hayi angawo azisa kabuhlungu wayini ngathi uSilas imenemene Silas limenemene vele angize yabona namhlanje angifihli umuntu yabona namhlanje ngifuna eze
ngifuna ayibonele Yes, Makes. uye loza lapha Uye lo. uRicky Rose ke tshela Hey. woza mfethu woza hey baba woza hey baba hey woza ungastuck hey afuna ungimoshela isikhathi woza uma la mfethu indoda futhi ubabami kwayo woza imala bheka le why mawufika la bese uyama ungasafuna ukuza sisi ngicela usondele la sondela mntama sondela And then they sisi wami uyisalasi lo Usilas lona. sisi wami uyisalasi lo maziyo uye umuntu wami lo okay Hey. Umuntu wakho. hey Ricky Rose hey imala baba hey akusiza umuntu le uye umuntu wami lo sisi wami and then camera. baba ungathi amakhamera Ungabuzi Ungathi lo. amakhamera. Ungabuzi lo. ungathi nje amakhamera indlela amakhamera ngicela senze kanje sisi wami ngicela ukuthi uphohloze udaba wayisila nawu Silas ukhona Yebo, sengitholile. Wena nalo unaye usisi lo. Niyathandana. Anonhlangana kanjani? Likopane byanga nje. Ngitholile fonini yakho. Ngitholile fonini yakho. Jwang. Ene ngimcelile njengomuntu ongumama. Bekumela kuyachisa namhlanje. Lento leyo yenzileyo mina ngithanda sifuna ukuthi sizoku-expose namhlanje. Ukhupha iqiniso ukuthi ubani omthandayo phakathi kwami naye. Ungamoshela umuntu isikhathi sakhe. Ngiyacela. And then likopane jwang. Ngiyabuthisa likopane jwang. hayi bahlweni bakopane jwang Silapha ngokuwenxa yakho nguwe usidibanise njani wena? And then plan yakho okay wena. wena plana outing wena Akiyabuthisa friend. imala No, kuyabatseba ntshwara. yeah Tswana mara fere di camera so re tlo tlhaella mfethu. so iri ke kale so ntho Sure. iri ke kale so authi aka ne Sure. o ke motho hao una le 4 years o jola le yena lebo Sure. ke sa chick ya hao una le 1 year o jola le yena so ke batla o tsiba authi aka o wena gore Sure. yini le usisi angayenzanga kahle eyenza ukuthi wena uphume uyojola nolebo ngaphandle Eish. Mfethu indaba ke le yena wa tseba mfethu na lo mpotsa gore a o busy wa ntshwara lo tse so mara fere sometimes ke na lo mopella ntshwara sure ke thole gore a yo available wa bona ke mo leng gore ke kopana le yena ntshwara ena mapebezo wa bona sweet. Kuyachayisa mos. Ena mara fere sila uri mabebezi sweet bila no, motho hao yena Bila fere motho no mpella yena o Kapelaka. thola gala ntshwara yena o thola gala ela yena a tholana no lo ntshayela fere wa kulona lebaka leo no fela lo ntshayela hayi magore mana ga njani u busy wa ntshwara. Mmerekong ha ke tjhaisa ke ngwana batho kopana wa le tšhaisa o wena. kgathetse Ke shega tšhelete ya ka le wena kgatho ntse o nkenyetsa batho. Silas. O reka di-weave. le o ivitha ngayo leo mali Hayibo. yiyo kusho ukuthi imali yakho sisi Hayibo. Silas. Le tholane jwang wena le yena. So no o tsamaya lebo. Umpolela hore o tsamaya lebo. O fedile ka nna le wena ke a ufedile ka 4 years because mo ke 4 years No, ke 4 years tabe so ontshara. Mame tabe so. Re nka re le baithu. Na fere le yena cause yena o grand wa bona. Nka se bue Oh, mara ha yena o grand grand. yena. No, Ke le yena grand. grand. Tšhelete ya ka yona e Yena yang. grand. No, le yena grand. O tlo mpatela. ntho e grand ka yena ke tšhelete ya hae fela Ai, le yena o grand. Indaba ke ntse go tshela le yena se ka re loisa bo. a ke le Louise No, since ke tshokore yena. Ke grand No. jwa. ke engwe e bonang ko ene ke engwe e E ke bonang ko senang yona. No fere ba tshwana mfethu. Ke tla tshojwang. Hai, nkare. Obvious ke mchita o O na tshela. le Le yena wa bothata fere. a ke tsibo ska ke ntabeng tsa Ya nta o ke o ska nshenya ke tsibi next nna ke batla o tsiba No, ebile ke understand ke batla o understand uri mo wetsa la ba ka ba le two mfethu. Hebo. rata be two sokuthi umthekweni umseleko u ba No, ka no, step ke ba ka fela mfethu. Ke Hai nna o tshwara ke sa o batla ka je. Daire nga Spanish Nka se jwale. kgone. Re go botsa nnete mfethu a Spanish jwale Ha. Tšhelete ya ka. Okay, o tshelo. no ka kenya nna ke kena kae ke tlile mo ke tlo thusa ba bo ausi ba ha ke tsibi next a ke tsibi next re go jwetsa ntho e one out yaka mafellong ke batho ba na le di feelings exactly understand Sure. ba na le feelings
njeka wena. Sure. So if wena utlo westana ka ngwana batho for 4 years uqala le ngwana o Yo. ne siningning wena wajika watswa ko ntungu lo lata lebo. Tjaka yena o kentse detective. I get a detective. Even if you get a detective, umutwa. Hey, why you so unrata? Wetsalang ka wena Hey, mfethu. Yeah, mara uthi ke nna ke. Ke a tseba Ngeke khona. So okay. King. Ha re yetsa sefo. If ntho wena o etsileng, yetso o biena, lo tlo re. O lo tlo fila Lo yang. tlo fia nang. Ne uthi ke nna mo. Uthi ke nna. I'll tell you. Okay, hey. No, me I want to understand something. Sure. If lento yenzile kulo sisi lo, Yeah. uyenzile yena kuwena ubuzofila kanjani? No, yena atsho gore o batla gore o etsagaleng. Cause nna ke atsho ke re firi obvious mapebeza vele wa bona le yena Fred sweetie. O Era bjang. Also, Usa- asale fresh. Ntshela vele the way yena le mpizo a ntshwara. So No usawa. se ntho Okay. le. Ha sweet. So, No friend, bile wena time nomngane, wasters ya ka fela, unsenyeditse nako. Hotsho go right No. o tla sala le lebo wa hao. No. Nna ke di kene Yeah, taba tsa I- hao. Ha ke sa o batla. Ifedile taba ka le wena. Hey, we could have. Ukhetha mang vele? Ukhetha mang? Uvali No. mang? Ke va le bona ba le two ne. Hey, o bapala ka nako ya hao. Nna from today. Ah, O ke ba le bona ba fedile ka nna le wena. O fedile ke shapo. tjena. Sala le lebo wa hao. nako e tla ka tšhelete meriri Phela wa yusa mos. Usebenzela kanti wena? Hayibo. Awukwazi ukuyisebenza. Athi nawe uyasebenzela imali yakho iyasebenza. La uhamba usebenza. Okanye utshela naye boyfriend yakho usebenzela. Hawu kwasisebenza. Kuri lona muthu abo nitiri. nizodla zami soft ukuthi ngiyasebenza ubhuti lo uye phela mina ngimaintaina so manje senze kanjani Utlomusebeletsa khitaba Utabona. Utabona uslay khuni ba fela today. yabona yabona Kaba uyipatala muthu ba konne o itse wa sebetsa Yo. Hasebetsa uza ye ya ka tšhelete. Siswami. Ufedile today. Hayi, Ha ni qala yengu chapter. Nna ishapu ke wena. Ishapu ka lona. Ntshenyeditse nako. Yebo kiyo. Yo. Ke batho ba ka di sira te. Ha ke wena. Isinka wena nna ke shapu. Siswami usugrand ngayo. Sengi-right Ngathi siswami, mina angisamfuni ke kgotsofetse. Nanki ngwane. Thank you for Ukana today. tsamaya. Ukana tsamaya swaka. Sala le lebo wa hao. Shit. hayi Na shame nanga umuntu wakho. umuntu wakho bye bye nami Na uyahamba. uyahamba Wa ngikusa Uyamshiya? Ah, firi mama. Hayi. Wabona. Njalo. Bafethu yini enenza ukuthi abantu basikhulume kabi? Yini Ja. enesiqhatha nabantu besifazane? Obvious mfethu ke mtshita me awuthi. Hayi mfethu even if Ngimtshita. umtshita mfethu hayi so isingiso. Ke mtshita utshaka. Isingiso mfethu. Yena Awethu kutokopana so, tlo bua re tlo buisana a etla loka tabe a etshwene mara fere wena o ba topa kae batho ba ba La akusuri kubadopa kayi bona bamfonetsi bamfonetsi bona. emele ka mafethu ke dating fandaf no so Limang so I'll tell him it's mfethu mina let me tell you this as a man as our team mfethu. sure boss If uzwana nomuntu mfethu and you feel like usumthandele wanele uthando alisekho rather mfethu umshiye. ke bukele ba ka ba le two mfethu akura utla o nemba ka Uthi zaka ugrand yena ka wena mara o asoba. fere o nemba ka zaka mara yena hayo re on swara ene ngwana o fresh mfethu So na nomkazaka mo uyifalele. mfethu ka ofela ka yiki a shapa le ka yiki a shapa me awuthi Mara ka yini nonse unkazaka. awona no kurisa ke lona wa fethu Ha runa re Ke lona kena le- kae? Re kena kae runa Sheba. mfethu? Because ke Ke le ka bona ba fonileng. no le banka kae le monka kae khelo mfethu Re mlatile mo adulang. Re mlatile mfethu mo adulang. mfethu jana wabona yona sekuxabane le kelo aka no Awayenzi lento mfethu. Yeah. Nenza abantu basikhulume Eh, kathi no, amajita izinja. ke ilo re aka eng mfethu re Ah, kutlele ka ke tsebo, o tla bona plan. yo man Samjita o tla bona plan mfethu. Awukana vaya thaka. hayi. me toka Awukana vaya ke mnati mfethu. Hayi grand. Hayi grand. Yo, hayi bafethu, hayi. Hayi izinto enizenzayo. Ngicela ukwenza kanje before ngiyivala bafethu. There's something that I wanted to do. I did this thing yesterday. So I just wanna do it, ne? I just wanna do this thing. Bafethu, there are people that I want to appreciate. There are people that I want to appreciate. This is what I'm gonna be doing from now on going forward. Kunabantu that are showing me love. There are people that are showing me support. Ku Duyaza TV, here ku YouTube.
kunalabo bantu mfethu. So into engizoyenza or esengiqalile ukuyenza ngizofunda ama-comment as usual. Ngifunda ama-comment because I go through your comments every day. Ngiyabona ukuthi kwenzakalani. So this is what I'm going to do bafethu to appreciate you back bafethu, right? Ama-comment only positive comments engizowathatha. I'll take the names alabo bantu ngiwabhale phansi at the end of each episode ngizofunda amagama alabo bantu to show appreciation kulabo bantu. So ithi ngenze kanje ngiwabhalile, I will only take 10 ngenze kanjalo. So if wena uyilo muntu oqhubeka nokukhomenta izinto ezibheke eceleni, la Dlamini ini kuthi kwakho, it's fine. Ngizoyibona i-comment yakho ngizoyidlula, angeke ngize ngiphendule. Abantu engizobaphendula ilabo ababhala izinto eziright. Ilabantu ababhala izinto eziright ngeDuyaza TV, laba ababhala izinto eziright ngami, labantu ababhala izinto eziright ngomsebenzi esiwenzayo. So ngizokwenza kanjeni. @Busimaphosa 3954 siswami ngiyabonga, thank you. @George Chikako, thank you so much my brother, ngiyabonga. Patience Zodumo, ngiyabonga kakhulu. Ramokone Esther, ngiyabonga. Maxwell ngiyabonga. Zibuyile Zulu, ngiyabonga. Thomas Dikutle, ngiyabonga. Daniels, ngiyabonga. Mlilo Blackfire, ngiyabonga. Andile 499, ngiyabonga. Kulaba bantu ngiyabonga. Ukunibonisa ukuthi lento engishoyo akusundi into nansi bafethu. Cela nibheke nansi ungabhale phansi amagama abantu, ungabhale phansi nanga. Ngizobe ngenza kanje every time, ngizobe ngenza kanje. Ngithatha amagama u10 ngiwabhale phansi. I appreciate those people. Thank you so much. Simphiwe ngiyabonga mfethu. Eric siyabonga for driving us mfethu. This was a beautiful and nice episode. Sishuthela kuphi emabone ngibaba wami. Simphiwe, do the right thing. Vum. Sanibonani, sengiphinde ngabuya. Welcome wakadlamini sibalukhulu Jama Sjadu Nkomozile Khanga ubaselabile uSigunya Mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangjolela. Mara wena wayitsuri nakina lumuntu. Akusetshenziswa condom, ayisebenzanga icondom. Jwayela imali yami yonke le. Olova bakuphi khona? There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Umuntu amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Qale lapho ushimpilo.